line. Penjemo se na brdo Forticu pored Mostara. Idemo na zip line. Za ljubitelja adrenalina. Ovo je idealno. Eto sad znate da imate zip line u Mostaru. Pored starog mosta je još jedna atrakcija nova. Za one koji nisu iz Mostara i ne znaju uopšte za geografski položaj grada, znači brdo Fortica dođe sa istočne strane grada. Idete magistralom bilo iz pravca sjevera ili juga, znači ne ulazite u grad Mostar, već idete magistralom, imate skretanje, piše vam tabla i na zidu vam piše zip line i tu skrenete. Put je malo nezgodan jer je ovdje naselje, ovo su sve nove kuće. Planuju se, ima da ovo se malo napravi, izgradi širi put. Inače, Fortica je poznato izletište u Mostaru. Danas je nedjelja, tako da je ovo sad dosta prometno, dosta ljudi je izašlo malo na čist zrak. Dole možete pogledati panoramu grada.
konačno sunce. Došli u Mostar. Ovih dana je baš bilo kiša. Ovo je put idealan za biciklizam, za rekreaciju, za ljubitelja sporta. Video će biti koristan onima koji možda prvi put dolaze u Mostar, koji su prije već bili, a nisu čuli za park Forticu, tako da će pored drugih turističkih atrakcija, pored Starog mosta koji je glavna turistička atrakcija u gradu, moći podsjetiti i ovaj park Forticu. Put je malo izazovan, ali je stvarno prelijepo, vidjet ćete kad dođemo na vrh gore. Panorama grada. Biciklisti su tu. Dalje put ide za Podveležje, mi se skrećemo lijevo. Ovo je inače super lokacija za paraglajdere koji vole malo baš egzibicije i avanture. Poruka za sve one koji će gledati ovaj video i koji istinski vole ovu zemlju. Dragi ljudi, snimajte videa, snimajte fotografije iz svih predjela Bosne i Hercegovine, promovišite na taj način ovu zemlju. To je najbolja reklama koju može svako od nas da pruži. Budimo svi zajedno ambasador Bosne i Hercegovine na taj način. Jer ova zemlja zaslužuje zaista da bude promovisana na adekvatan način.
potencijala i toliko zaista lijepih, nepoznatih, neotkrivenih mjesta. Mi se iskreno nadamo da će ova videa koja gledate na kanalu Stilu života doprinijeti bar malo razvoju turizma. Evo nas, dolazimo na vrh. To je velika zastava Bosne i Hercegovine. Evo nas, došli smo, parkirali smo se. Vidimo malo pješice. Evo da vidite kako izgleda to sve. Evo jedna karta MOP-a Bosne i Hercegovine. Put Via Dinarica. Zaista ovdje ima puno toga da se vidi. Cijeli Balkan. Inače uvijek vjetar duše. Možete da vidite tamo sve u drvetu. Evo se napravi nešto interesantno za djecu. Drvene klupe. Ovdje je objekat jedan. Možete doći što popijete. Panorama grada. Eto ga. Preporuka svima koji žele da dođu. Čitav ovdje, zaista vrijedi doći. Imamo malu promjenu plana. To je zipline. Sve odustali, sve. Se spuštate dole, znači do one stijene pravo. Eto, to je taj najzanimljiviji dio. Čista avantura. Sorry, moram se muštramo, ali pačiš kako je. Ajde. Evo, za sve ljubitelje adrenalinom imamo kod nas zipline i u kombinaciji sa mostom. To je biti viseći most. Cijena ziplina je poslije 40 maraka. Prelaz preko mosta je 20 maraka. Bez opreme nažalost ne može. To moram napomenuti jer je preopasno. Uglavnom imate dvije sajle, sve skupom je kilometar i onda na drugoj stanici, sa druge stanice vas vratimo sa džipom na ovo mjesto, tako da je za sve osigurano. Tu kod nas dobijete opremu, objašnjenje kako se trebate ponašati. Da, uputstva se. Uglavnom negdje oko godina, svi koji su mlađi od 15 godina ne mogu sami, moramo spremiti sa instruktorom. I svi koji su 15 plus imaju 50 kila mogu samostojno. Aha. To je to. Maksimum teža nam je 110 kila. Mislim da sam... Koliko traje to? Aha, traje... Sam spust traje, oba dva spusta, svaki posebno traje 40 sekundi. Ali sve skupa da vas spustimo na oba dvije sajle, da se vratite negdje oko 15 minuta. Super. Hvala puno.